Abantu bashobora ngo enkuto zo mu byaro byabo zikiri mu mbera mbi kandi bateganisibwa abantu batwara iby'imishoboro yabo nk'ebitoke omwani ugayisireho n'amate omukatare kandi kiri kongera hanshohoza na munonga ahantambura wareba umutawuni afite muhande n'ubacanye tabunire rene teganisa customer nabaza kugira ikintu cya customer baza kwihaye cyuma na rene teganisa munonga ko kwa size rwaro kwa size rubare. So budget equals where more than 6 trillion zigiro mu infrastructure development. Basically teka nkatungamo ekabire ryo kwigureza nguto zikakorwa na munonge nkute ziri kureta ebintu omukatari nabuza kubingute zo mbyaro nazo ziferire cyumwe turufutambura so twantwe nango budget kwakwabatira mesende banze batkorere nguto dire tubeje tubone ntambara nungi turakakuza yitwantuza nobongera bashobora ku enkute zo byoburambuzi ezabezere izo korwaho omwako gw'ebyesente ogurukuza kwa zishemerire kutebwa omunkora umwako gurukwija hariho ngutu ibiri ezikuteka munonga nguzishemeye kuba zibiri nizo mu budget eji erabire mu ya Uganda izo nenguto urwa meramahiru zikuzakitwe then ukashumuka zakikagati then amwe n'urwa rubare uzakisizi kabaranga kanungu uruba twirerwa promising ngo izo nenguto zatuwarizwe zishemeye kuba nizikorwa Meya wa Rubare Town Council Benson Kansime ahamze kubene nkuto nyamwinji eziborokerire bitobwo government kuyakukirizo kushaba kwabo nangwe kabonjera na habyoma byo gukora enkutezi izo nguto nkamukaga nizimwe harimo rubanga harimo na Kampala nanga Matobu Street ugiye kutandikira ahasi itwesiga ngo nayo nenda gukorwa. Mukuru w'abakozi ahabwa Ntungamo District Federes Chiza ahamze ko enkute zimwe tubabasize kuzikora ahabwa enshonga y'ecyoma kimwe kandi district eri impango kandi yahamya kuzitirwa mu mwaka gw'ebyesentogu nibisha kuzikora umwaka ugurukwija. Aho babeni bakora uruguto wabruba roads the national roads abantu biba amavuta abantu batere nduru amavuta ya business kuko in a very short period of time njamari uruguto rukwera majana bagarkamo so equally so na at the district level we want to minimize those leakages. Samuel Rwachugoba mucunguzi urumukuru w'entebe ya katano ahaba district ya Ntungamo ashoborire ko batebekanisize sente ziri kwingana miliyoni 95 zo gura culverts kugira ngo betebekanisize mbera y'enjura kandi nangwa yayongera handikire na miriswe by'enkuto ahanshongezi n'enguto ziri kukira kugendana munonga umubwire bw'enjura kugira ngo bazetebekanisize kurungi. As a district, for our case, what we've done, we've written to Ministry of Works. What we need culverts, Amco culverts. Once we get culverts, for our case we are covered. We shall go and make sure we erect, we restore, we arrest the situation where the problem is, especially in Kayanga, Chizaba Kayanga. Ebi byona nebyije ahubwo nyuma ya government kurabya memberira ero kwengana na trillion mukaga n'ubucweka mwenda ezorokirire kora hankuto nebyentambura omwihanga ryona muri Ntungamo abaturage hamwe n'abebembezi bagumize ngo nebekwasa government okucerereza sente ezenkuto okubure byoma byo gukora birukumara na munonga district Ntungamo ebara kugira ngo nimpango munonga Makuraga gashakwa Samuel Ahumza.